Atwakase anso be dia onum de oyeno. That's why dey. Don't say boss see. Pa na furi. Pafo. Wo wanya 9 months. Obo wanya 6 months. Ah, okoyi no. Okoyi. Na me nim se menyam. Virgin awanyam. Okay. Na me nim se menyam. Na me sam menstruate fa won na me nim. Afi doctor is o si me yi wa bewu. Nti ye nam papa enim hu bi na me sister. Ena me maame. On person obeka na say o sa wo kana me hu. O say wo ka che me maame say akura no e da so hye. Na ne ye eye me ya se na me firi mu fi a. Me nye biem ne ye say madamfo wone me dai. Odi me. Na of you twem say de no ha no ye no. Wanye na asema oyi nyinse no ka hye me afidie su na me kse me yi akura no egu ya ka yakopon akura ko onche me ba bio. It's na me nya me ya ma ya nkonam. Ti me sorry me dead down na fufuo ho no few twem pa. Fi me twem ma me ti me say ono ti na me ko fa guy kra na me imagine ansa me guy na e bibi. Because na me pe no. Okay. Ti asem we ye me just up to now. Me nem papa antina da. Tutuo pe obi je ompra Pe no obi je uku a pe abusia fo ya ba se ne adisua ne ba besua ye ne enu ama ba be di nkomo ne nkomo ani on be ade asa de bi sho otwe sa normal okay and nkomo a ye ba be di nyina ne se ye kan sen otwa so pa That's okay. Wa no kire ukon ha kire ise de musua atwa lecture musua atwakase anso be dia onum de oyeno. That's why dey. Don't say boss see. Pa na furi. Pafo se pa no e dia woti mu. Atwakase no o ya ne say. O no say say. Be dia. Don't say boss see. Pafo. Oje. Wo so di mo betu. Abusafo ya bandani aba na de be kasa fa ho se pese enua mai omo ma secret bi ana omo big mistake bi omo aye ni relationship mu e ma bi a ade ni gu ya na efiri omo nsa ana mo anya opportunity ni bi na wa won so hwe me no wasua fa ho se so no obi tia ana se wo so me pese me come out with bebre ba pese quick one ye ko omo na ye di nkomo quick kra me nua ba wa betre ni fa so omo so nkomo ye omo de omo se omo ayade cause boga for ne bomb aba so pa no mu se omo se mo aware ana oh debi adenti na mo ware e ble ne nso ye bo hu pa ye bo hu o bo hu pa ai awale nyem pa bo sweetie pie o don zakata atwa twensu ye hu a o ye de de mi busa ne se mistakes ngiti be no e ko facting team bi di e be che mistakes bi a wa hu se e se oba na ni so ye we wo ye ne sa ne ma no bo ambini enko. Okay. Me so mistake here my. Kasa den kakra. Mistakes are my. Se me tiase biem ma me nye biem no. School time. Okay. JHS 3. I be try wasi. Okay. Ena BC rather. Ena me nyam ye. Okay. Ti me nyam ye no. Na me nim se me nyam virgin awanyam. Okay. Na me nim se me na me sam menstruate fa won ti na me nim. Ti na nyin se ne kwa ani mu be 4 months. Me nim ti me sister bi kura the free. Kumase na oba no Rose wo nyam na me se me. Me de bia me ti obi am ko school die. Ma me so mo chimidi. Papa ye soja ni yoko pension. Ono so chimidi. Sa ne ba ne de. Me ntimi yesa because na Mr. ba ko ye heja. Na me so me da din. Ti e ba sa no. E na me ntimi anka je me parents say say na asi. Na nyin se ne konkon ho. Okay. Nti twa 3 months me ko 4 months me sister ne ba ye na me ka che ne say ni na asi na won kan che me maame na me betre BC esa enu nti na enka chere ma ba ye say ye be kwa ko yin nsen no Okay. na nsen no ye ko hospital we na doctor ne ba no be humi a o se me nyi bi da 4 months me nyi ye kwa ha o se me nyi bi da 4 months me nyi the only doctor nurse ni a o yi me nsen e wo kono wo ha na asema oyi nyinse no ka hye me ne say
semi free nyinse we mu fi ida say mewu abortion nim anase menyankwa e na se mewu abortion nim a police ntimi meche no timi nsan e na me sign enti ye nam papa enim hu bi na me sister e na me maame e na ye enti ye ade ni free wo wiye no e na me ko tre me nso hwe na ma pass e so hwe ni ba na ma pass e na me ko tre me fada se ma pass no no is na maame aka story ni nyina a kire na papa say ne ba wotimi ayi no to twene say no wontimi emfa ne nko school bi timi ya me mo me bra me maame po me papa po me itina me nya me ya ma ya nko nam timi so ya me dead down na fufuo ho ne sa anwoma na me am struggle ye e na me de me ho e ko to school na me ya kasa me yes me dey me hwe me ho na ne ye eye me ya se na me firi mu fi a me nye biem ne ye se madam fo me ya abortion in area resource ne ba na me ye madam fo esa akọ me papa ho ko ka kire ne say me say oni abadaye ma ne ma na oni minyansa be ma ai papa wa ba wiase a wawo na do baba ti ma papa afede ne ma no wa county wo mo do mu ko school e na wo mo do mu yese na tese me de yi mafrim ti asem wo ye me just up to now me ne papa antina da because of say papa ko manyem ayi atu enu ntim papa ne me nye up till now papa ne me nye free some mistakes no e na wa ne ma wa dwen se ko yi tu nyinse no ye me sister ne mama dwen se ma ko yi nyinse na enwa mbe ko ss e na me ko yiye enti ye ni secret me maame me sister e na me senka papa you be o quick tempered auntie e na me so wo do me enti e ma so de woni mpa so nkomo ya so odi na e kan no e no kire mo kire yi me to twene na me na basa we bomb me no jam we yem say because me ni hwefo okay and only mistakes am I in my life ma I will never forget in so my can life ya me boawa ama san enti afutu be na ade be mu obi kakra say afutu a be de be ma wake o papa no ade ade na ogina so say on pe yehu say nyin send nko wayi atuagu but ade na ode tie chiri say nti na me say me hwe obi ma na me fa nka me ma ho bi me papa ma nyina me na me nim ade okay enti ne sika nyina na o spend it on me na me di ne sim okay enti nyin se na me ko yi enti o nyem na anyem ye no se ope ana so wo mpe nyem na me nyem ye no pesa me wo na me high school ti se me wie na adwuma kra na me sua e na me so me se me wo e na me de ko ya abortion enti abortion mu no say nipa wotimi kum nipa de wontimi ne ehwe no e fa ne sika nhwe ni nipa wotimi kum nipa oh nice papa de pull me ti up to now me papa me nim baby o on se so just for the sabi say me baby am papa o up to now me hum papa bi e be se me nyina duru wow this is a great mistake wow na say wonyem ye no na nka papa de onim se wanyem a de also utimi wo ai so akodi kote ndia wanyem de also utimi wo nka nye problem ano aso wale anu to operate na watimi asa akotwe sika ko yi atu agu enti onya mindset bi se watimi ayi watimi amie wani ayi uba to agu de e dukura da acho no amukura bi kuno abusuafo wo hwe ya we afutuo kese e de maye nyina because I na make no obi mistakes ye ka ye mistakes ya dodo na be kwa kogina ye nam fufuo dodo na ya jonkufuo ye nkomla ye nyese da bia ameka me me edi nkoma da bia ameka ise me nkwa na me nam ohun so oba aka mo na me pen na ebi no enso krenye yi ana we boa ese no krenye yi so enti me srem ani dim ya yenhwe ya na montu memewade bi se no matter nipa ne kese ana ne 10 gram unya bold na woni ne kasa ya na at least enhye da nye ade huhuhu bia e chen so se because to pair wasem ena nka onya abotre ena oka da se ni se na atome ya na nye izi oh sister so be spend say me ba we de on na betimi a ye titiri wa busua nim na wa ye se betimi a wontimi o sa na papa Judy said that dia betimi try be shena na ni made e ma de o de me di na chi na se wa be sha papa na na on so ye so je ni sa na ko e ama me de VSS na anko bi ko na me wow
By papa is so abusuafo mo be judge on so saying do ban wanya mistake no mistake let me aba but so ka father dey at least I was say e bia na spending any odo no so e ba sa o yam show to akoma na o di nipa na chi ne oh but all the same de nyame bia ye sana me can because o sabi obi ko soja training mu kro ba fi wawu wantimi antoa so ada senti obi nim de na ke besi da ache so ata say to all the same emphasis da manyame but still a big mistake say wa wo hwe yen no obesua bibia frim we no said the all kasa ne kan de ni nyina senso ko kan ya kasa bre bia nka ne gina bre e different esa ke yeso Kenya na afa amanwi hu nkomo so amwo nsu ya die so ada say eti tutu a ma me hey asoma yedin e ya ompre tu a pe na okune no die let's work na add na free ho so enti yankobi me esen campaign pia me de bi so but mame enya de kakra wa ha ma what about friends no so mistakes be na bam ko so akoye oba mi so be pese obi sua bibi afri yonko for my wa okay me friends no at times mistakes I have been say so okonya guy bi na me pe wa wo de ye real me am de ye real trust short be nko bebre me guy am nenete o ye bibia ma me e na me ko bo me friend am na say ni na ni pass me see na boy no ma me feel it just bibia yes we do o sama yes o ma me ska o yem bi just bibia a boy ni de mintimi ni njaida okay e na me the last month no different months mas 1 month time and I me catch a boy ni say menyam e ho ada na menyam na me piska ko baby na me boa enti me ye na me kai ni pass me tutu o ma me hey menyam o plus nana say so dey me pese wo go school no dra chiro na nyin say dey ne no nkrofo pe school yi no fa ko so no ma na ni mu tai enti me pe wo yi enti ngai ba ya nka nyin say ne ense no and I'm see you any me call hospital na say dey open na aba ai menyam say me peska na ya ade ye no ti me call hospital be me na e ka say ne da ho mo say 1 month ye 1 million enti month no so dey kwa ani mu nti wa wonyim ti mehwe no kan 6 million man say me fa nko ya abortion ti me be fi na me be che madam for the time am say ni pass me say dey wa jimi o be ma pana wo de obeka bia ne sika nyam no hu ne one ye he say me dey akọwe ne say minimum riska wo dey am na me dan kire madam e hwa na madam fo no e call boy ne ho no se sa die wo kan se me nyina che say rose say wo ye jimi fo na ono sika no ba die no wanyim o di tu kwan akọ ne mpana foforo aw eno ne mistakes a no crackan mistakes a me ye e wo wiase no no crackan sense so wan maka no crack kire madam ba masa ye mistake okay yes eno no mistake am aye sa danfo betimi adane aye sa na danfo ni bi nso nya wo ka no kra kire o ma na ye o mo ya ye obi ahwo ya ahwo pa e wo no mu wo ni mutu ade papa ba no botu ti me sa no eti na de me ni adanfo ene de me ni adanfo shawa me shia me twam wa me twam morning no obi akọ na bed sweetie me pe ananfo mistake ketua bi a we yan kan be brave cause any kan kasa me so now and the mistake madam for me catch no ma me yeah like me a big mistake you share with friends you know say me na me guy ba could be like I check a crack na o chiti pa yes pema into wo no ye course woni ne da ho no kra mbo no ye course na mo ba na catch madam for ba ko say the uncle she won and me boy ni tell me me pe kra una asa wo ko ni chen bia no ye course no say na tete na ya the password hey young guy ene me so me obi am me fast pa me smart eti me wi an the password no and when you gonna have and na woni ho na me ko kan fun na me go kan message na comment na say cry ndiro me ho se me fa phone na me read no and obi pie so
to be PS no say I didn't na my phone because on mommy phone I didn't na me phone na I'm sure na me hu asem a menka and I make catch me can no catch and say the one me ye no mempe wo be pa ne nchen wo be tina course so saa ye call me so mempe saa de no ase onya attention ma me no say any say me ma kwa ne phone mu dia any free ne ko oh and I'm see na phone keke ma ba mu dia say we nye na no say be free ne ko say wa ma me phone eja ya oni mi dia dia entiasi me madam for no mama dwen no e ka che boy ni say won tete me na me so ya me fa ne phone hwehwem me say me fa phone na me fa phone me friend madam for say me nya ne password nti me ko e no so ya na o kita yam te ya na o ko ba bia na yam ne kita say madam for ne ono na friend say o mere fi boy they were o CPA me so no ejimi so me ko o pie me so na me friend madam na me say okoye no o gene for no say pie no me ko no ko wait me friend madam for na ko wait ba me dem nim say bi o ye ne ko bi am ka tell say wa ba chi mi o wasisa na we e den na mtira den na me dem an ka hwe o boy ni pie ba na boy ne oba fi no say wo wadan for na wo ka che ne say mi ma be pie so wadan for na frɛ me na me say what am say wow wo bi a wo mama dwen no that's right wo mumu na say wa frɛ so me pie me so wo abusuafo mu nua bema obin minie aka bema de di twa sabomu aka enwi papa menema ma obi adi twa ya mane card wadi twa anya green card do no adi twa a yesi fie adi acha no eye me ma nananom de sese dia bloche eye buso twa aduro no eye 4 bottles for 100 Ghana cedis na nuo na bia be ka ho dodo na eye 4 bottles obi a odwonso a na emu ya oya obi a dwonso ntentem prostrate obi nso a owo a usisi ya oya wonti wo se mutwetwe okoto kura nkoto oya bema odwonso a na emu apan no na dodo na ani na so wo na bema no mu ka ope eno yare wokodi atwamone mi se di twa na emu ani twabone na di twabone na anya yare dia frame na nso me ma woni twa enyo hodro ani twa sabomu adon me yesepen ko ba bi bebre Ghana ha ba bi a wo bia ye sende brew mini can't mini station cars no ana ye adwuma tie enya brofudro eye natural herbs yemfa bibia amfram dodo na ye 4 bottles for 100 Ghana cedis de ne boade kakra ye prostrate de no bema wuntimi ni twayie okoba akwa wuntimi nkomienu bema usisi ya oya okotu a wuntimi mfade ofom bema wakoma bo pim ha bema wanya prostrate odonso ntentem kakra sa oye bema bi so ho na akwati bibia tim kakra odonso emu mpanti wa ya se wunya gono eyegono no odonso na emu pai a enye no kwa na chese wanya gono wo ho na emu ate wo ho na nso agu ho ni nyina eyegono frame na mema waduro na nso timi ya bema aduro no a payment before delivery. So because a payment before delivery, Ubetriaka and San and the Ascendo, Mr. Wanidium Tiasia and San or Frame. It make a frame a person you me follow or follow match. I wouldn't him said ya me and San or Frame say, me Pedro. Sounds would dear a drone Joe, not Mokrana Amodos, Mom dear don't want dance a microphone. Ya Munchim say a new papa chemicals, Minyani Pabonini, many DHL4 and a Yajuma. Enti amanoni baby a wo bia ache cry fan Saturday so ma kan say 1 week na we receive adro bebre apostle bi mu video ato channel so a ye post adro just 2 days ni second to your video edit I say see say dia betom ni say enipa bi am yetimi any opportunity any ntade Mr. Robert Nyami Onshaw Samson na Hussein Justice Nyami Nshaw and Mr. Lesenda Kakari na Mr. Lesenda Kakari and bosumi bia wa ya na watwe bi was director credit director credit to director credit no mo amoya sade no ane aka ni nyina abom titu ni Mr. Alexander Kakari ane aye ntade bebre wi TV se won so obetimi ehu se enwi hu nkomo ane aye nyina ye ginam entitie oto aduro no a oto
100 Ghana cedis na person onya tale ni bi all the 10 cedis per and be count na cha watade ni bi atale ne bo ba cost 25 cedis na so obi na de che nti ye person won so onya bi kwa oto aduro no 200 Ghana de a ye de aduro no ye de t-shirt no e be che kwa di cha ye di che aduro no de papa majuwa aduro no di majuwa aduro no di papa powerful majuwa aduro no di enema wo say yes be money ma be mamu yedin be manso ne be manso nti mo ansa wa ham be manso de obo adwuma wie na fifire ti na oba no klinikri no chest mo say yes wo bo adwuma kote mo de oba tambia na ohia wo chale ko de meba Ghana mebo abaso meba Ghana ibedi Nkomo mo na mebo abaso so adro ni de chale wa ya de obo abro chirefo mi jira mi papa no they say we asene dane se me na me hia na me dowa ono mi o we se me ka se me pen na ma yesi lo se de akura won pen bi da because on hu ni hu se ade na ba mu o pen me ba do no so be hu bibi ono so be pen no nipa no so empen red na e bibi enye izi se mi nu no e be hia ba nya me ntitimi hia ye busa se me ni mati fu ni ase mistake ben na wo kai a waye fabla bom se yesuku se ye empratwiem se ye dwumam se eye diem ohunu se senka o sa ko achi ebiemu a enka wonye ana obi o hwe ebi nso ensua no mfantu ne hofo real life mistakes there my bebre ya no akasa den kakrama mistakes there my bebre okay one mistake am here me wo baba ko okay yes na akra no me wie ss no ena menyam no okay iti menyam ye no na me maame so ye sorry pen okay iti na me suro se me mo hu se wonye se menyam okay iti madam forget obi na me tu na nim se me pese me menyam ti pese wi okay madam me dem nim sa dam for the ko be ka se oh Minia. Na memoa. Madam fi so moa me. Okay. Menwo, na me say me. Menwo. Menwo da. Me ma me asori pan ni o. Ma kwanyam ne de. Ma kwanyam ne de na na. Okay. Say mewo. Na madam fi. Ti ma me ne madam fi ne kwa ya kai. Say o se menwo a me se menwo. Okay. They say wonya da fo pa. Wo be ka chem say me nkoyi no. Wo koyi ni say bi ono so don no do. Say me de sa na me fa no. Okay. Nti aye na me ne ya kai esa asem no kai na me call I na me so another friend yeah na me catch no say o yenkonko yi na me say yes o na aka asem no okay na ye call hospital me money din okay enti ye call ye no na nipa obo wanya 9 months obo wanya 6 months okoyi eh okoyi obanya 9 months ko ina to akra so ohome okwa koyi na me dey so 3 months I'm so okay enti yakwa na doctor na nkasa ni go okay na dem kwala na wo yes anche bia mo no buy enti o buy no ena o frame obai me kwa me so beto amanfo but na live ho o buy no frame ena o se me na me call me ja madam for na me call no se o be dey and I'm saying ya no akasa den kakra and I'm say menyam okay 3 months na me show me ma me monti pese mi no sa na me see no say why we use can am see am wie ye no na me say aba nti me dem pese mi me ma me Pentecost ni me hu se menyam a ti o hu se menyam a ani asamba o se ene da ho nti me da ho no mo je me 5 cedis oh go ni asache che na me da ho afi doctor is o si mi yi wa be sa na say doctor na obi kronya sister bi be wura ha omo ya ma na da na me de 5 months de 3 months so nti me ni o si mi yi wa be I'm say wow ani e say ya si ma yi say na obesu aw me bi ewu mi suya ma me anu ti mi hu say mi suye okay na madam for no ka say
on a young breath and your breath into your breath, you know. My maybe so a pharmacy or no, sir, I said what on Tom said, be drawing at the when I could teach you no my true. Say, no corno. Any a Bruno. Men no more, eh? I could when I say, a dear, then over pay dear, na say, We do my one. a dear. No more dear, my new word we are doing. Emma, and I'm so okay. The idea was some among my money. I so sick. Miss Suru. Okay. And I'm a go catch you and my friend, and I'm a born on my niece. Say, and a coso. A coso. In fact, the young say no, because the men up men sorry. Okay. And I know most with Jimmy. Now then, any papa to me more. Let's say, sad guy no. But that was a back of a harbor. And I, the catcher, me catch them, mamma. And yet, me mammy, I'm funny easy because I saw you paying over. I knew, and I wouldn't my sorry I echo. Why she here? Woman, oh, you bet to what sign? It's enough for the mammy of Bobo Sana. Jack, what you say, mammy, and I made it. Maybe I can stand on mammy at yes, and now so I'm sure. Many bra breno. A pedro. It mean no more drew. Emma, would you to me? I mean, say, no, I say. You call hospital doctor, I said, 5 months. Hey! It's a crana, yeah. And doctor, they say, Ade. And I'm saying, man, and you ready, sir, no. And I said, be now, boom, to me, man, no more drew. That time, the name is washing. Okay. Yeah. No, me doctor, no failure, I was saying, no, mamma drew. But besides, I cried that saw her. On best of Becca, and say, I was so calling me, or say, or catch a mamma, say, a crano, that I social me, but a crano, I near she. It be my mission ye. The real Messia, ye no, my she here. Job, probably natural. Your cousin or for mammy. And you free hospital, or by my madam Betty. And if I am mammy, I bet you see. But me, Momo dear. And I know madame for no so pressure me. Because madame for it to me, Pierre. That for me, so into me, Pierre, me go baby, and I dear Jim out like what Jim is what Tlamasi. And I fed him a buy. Now, made a crank a crana. Bear may a decoto. Bear may a nimna. Bear manica say, okay, whatever you was so. And your na ye wo ho no edin me ka ade ebeti me ne guy no wo ho no mistake na why no yes guy no me ne no wa ha na me na ne wo Ghana na yeti me ne tina dem almost 6 good years asana yakopo ya na dom amana 2 okay okay story yes ena 2 kwan kasa de mayo kasa de baf ma na wo ha yin me run na akọ enya hwe o de kasa ena ase me wo 2 kwan wo 2 kwan no ase niema me ma de se be o mu 2 kwan a obo obe promise o me ware o me ye we eni ade but o 2 kwan ni wie ye nyame adom nya akra no ena se be akra me wo ye no se ivi kra no afidie so na me se me yi akra no egu ya ka yakopon okra ko onche me baby because uhu me bad boy na what you say yes me hu ni say on na mani age was akra no ho ofe ne ho ofe system obebody system ne ho ofe na he guy ni 2 kwan okay it guy ni 2 kwan no me wo ho ena guy no e frame says sia no yakopon na do when many papers into no anytime you're waiting at Ghana oh any 2 years time so kasa still for money 2 years time na me no year kakrana yefun fufo sabai
eti e buy no koye okay enyina do onyem foforo no enyina na no de ane de nanya wo na apeso say no de enye me na no na anum gu na fe na na ebe say no why samu ana me boa ti no de eno de enyina na eseye okay eti me ho na afe na guy na starting mommy attitude okay yes and I'm say wow the friend I'm busa said my obo ni bia na no say I didn't na me busa na I'm say no ase oba call ye no nyema asesa ana say akra na manya ni nti ana no say wenye sa woni nsem e wo ho a na guy ni di matem okay e wo phone so me ya WhatsApp na minim say ye guy no e na e di matem enti me so ya na me makoma nya bia sa sesi ade ye first na nye ba sesi ade ehi ami ado eye enti odi matem na me di ni bi ase asem obeka no sister ebebu wabam enti wa show ho din a wo beka de wo se de yenka ena not knowing say or no girl what about you yes ena wa fa the phone to phone no wa chat no ma chat no adi ma no delete the part no na me media no yes wow yeah no delete enti one day ena me friend no my friend no ma ko na am say e dey bone na me dey ayo kakra bi ana udi matem kakra bi ana udi matem no say me na am say ai no say wo mom na udi matem na am say me and I'm a screenshot chat no beginning yes and I'm a sending no say wow o catch them say the juma mu ge bi and I find the phone na am say wow o juma mu ge ti nya access wo phone mu dia mate already no catch them say anka or the make Dubai o ma ko fa e dia ma be de abeto ti nya abotre yo ho a na ge ona ye conference call me ni Nkomo ya again media me so conference call guy bia me share ni bia say ne guy ne girl enemy like me name guy o fa na chi a na me hu girl na no ne na fofo ya conference na dem ato so girl no abrochi o and so girl no ye conference call ne na fofo free di matam enya de keto na am catch guy ne say wo hwe na so on pay me bia mu a on kan kire me na sesi a me kura afi ma bre enya tem didie girl no ti me create WhatsApp group chat no ne friends sister me yi me free kura ne ade me o you free kura me yi me free kura ne ade me okay enti e ba sa na me de to ne bra ba ko na ne bra ne se me nya abotre da brochire life more like some yana enye easy some yes it's if because when ya girl cry na me de nya abotre but me no me nya abotre e won niema bi hu bi o de we na esi kono se me ka se me di a kira hwe a makoma me nya yes enti me so me react pa seriously then e kono na eye me ya enti one day me wo ho oba Ghana ma make mistake am here no oba Ghana obedu Ghana me fa say Thursday no ba me ho okay wan ka jam so oni mejai ono die oni mejai odi me na of you twem say de no ha no ye no wanye eso wo ha na saade no mo ye me pa no few twem pa fi me twem ma me ntimo say ono ti na me ko fa guy kra na me imagine answer me guy na e bibi because na me pe no okay obedi me Thursday ne Saturday Sunday and no worry say not then you crash all day or bad free to about Thursday the next Sunday and no worry then any invitation me wo hona na dafu bi frame me say want me ma wedding ni bi na ni ma me yare ti wo ba obeba fi me so ba musa na dafu say wedding be na me say okay mate na me kat na me frame kuma ba ko na musa na say e dia na ekoso wedding be na ekofi ekoso ofi no say
ono kura Saturday ni e bona manye na ohu style wo sin kan kira me na am se die na asi wasi obeware they say dinner come ai kaya bodin obeware na am se wa beware wasi obeware na am se wow enti na mistake na me say me jam me homa o say di me no wasi ye di mo bobo kura say ye hu kwan ya mfa so enkan sure am say wow e woni de ye ka say se me ma sabe me bi na ewu kura na kansu sa me wura we ma me amitimu say yes me wura ho adwene ye adwuma afi wedding yes Saturday yes wo boya ma ema ono ankasa hu so because onim say we say obi bo midin say Abigail ba ono Abigail na no different Abigail ba o any you see that day guy ono mun sama oti na ni we Sunday no na abobe 10 obi okoware na botin eti wedding na se na ojina omukọ wedding na se na ofre me say me way wonu nim say mate yes and ofre me say wonu am say me wo fi no si okay obeba ho baby kakra obeba ho am si okay mate the pretend dey say okay the papa one ka o ware say okay so oba e baby eti wa ma ne ba na maybe na ye ye kan say oba ye no oba Sunday no worry ye no nyumiro samba me ho but me who no serious me who no na me re ho but me pem no na person on say ni me me just say na one kan kire me say woni magya do say mate say obe worry by seriously guy no na me pem no it if you call worry ye no that day no worry Sunday no cry no obedi me Sunday no worry no Saturday yes obedi me se obi tie wa de na nipa kro nsuan fiwe there was say nipa ni sua free mu ne say se be ma woni wujaya ma ne nko it's entertaining no okay because o ye den beginning na start here na nka o ja ne pema na anka we nyina ama because we entertaining na o sam ye ne second wife o sam ye ne first wife o okay I say what do be and aso obaga na no abe yusu na okọ so obe ware wa anka o ware wa na so no bet na anka no bet na the same mistake you know say bia wo no obi jaya na mutamutia na ase wasan back okutintia na wasan back abe waste your time na de me momu dia ehu hia Usuafo on say the mimi atam call no basa adam de a meja akon mu ma ne nkasa mu yi metwa na no obi obi ya metwa na no metwa usuafo ne aha na medi mu besie medin di mi papa chemicals and your first time I subscribe and like no share amayon for so omra ni mesua de na say ma ni bie ani amayesua enyema bebre e wo ya brabo control ya yebu imu mede ba ko bia betom ye friend time with Enwii papa eno no mo text message ni ba wo ahwe mo betinya text story bi a wa from pen ye read ni e discuss ni the platform no obi ba o de comment na wo so abehwe comment na wasua bibi e de afiri mu mede awase nyame pa aduro no mekoso aka aduro no mo abrochi me say se wo ye order ni wie na se wo fon kodi baabi na se wo nse baabi a o de ho address no ye no e be kwa kosi ochi amesoro ma ya sonte na obetimi the tracking code no kra dan na sa change date a obetimi receive mesere mo asa e problem kakra ha me ketu mesere mo se de mo dom ni sa na me dom nyame hye obi bia pia